13 godina postupnog napredovanja i planskog rasta, kako proizvodnje, tako i otkupa i prodaje, rezultirali su potrebom za proširenjem kapaciteta, kaže Aleksandar Jakovljević. Ovaj posao je vrlo zahtevan kako na našem tržištu ovde kao mi kupci, otkupljivači svežeg voća, tako i kod izvoza. Recimo, izvoz je vrlo zahtevan, visoko zahtevan, kvalitet gde se ne može izvoziti ono što oni ne žele da kupe. To smo dokazali i HACCP standardom koji smo uveli još 2005. zajedno sa Global Gapom koji imamo na našim površinama, na našim plantažama. Tako da izvozimo recimo u Nemačku, Francusku, Belgiju, Austriju, uglavnom zemlje Evrope. Postojeća hladnjača ima kapacitet oko 1500 tona, koliko bi trebalo da ima i nova, za čiju gradnju je dozvola dobijena 2011. godine. Kako samo temelj buduće hladnjače košta oko 50.000 evra, gradit će se po fazama, kaže Jakovljević. Ovde se godišnje otkupi oko 2000 tona jagode, višnje, maline, kupine i šljive. Strani partneri izuzetno su zahtevni po pitanju kvaliteta proizvoda, pa je neophodno ispoštovati sve standarde. Moramo da imamo sve moguće analize, kako na pesticide, tako na sve ostalo, tako da je vrlo rigorozno kod izvoza sve. Ako se desi da nije kako treba, svaka roba će se vratiti i prema tome moramo temeljno ovde da vodimo računa da nam se to ne desi. Jakovljevići su porodični biznis razvijali godinama. Aleksandar tvrdi da se partnerskim odnosom stvara poverenje i uspostavljaju trajne veze i sa proizvođačima i sa kupcima. Mi moramo da napravimo takvu atmosferu da naši kupci budu zadovoljni, da od nas kupe sve naše proizvode bezbedne za hranu, jer to je hrana ljudi, a takođe moramo imamo dobre odnose sa našim proizvođačima, jer mi jedni bez drugih ne možemo da postojimo. Čak 95% ukupnog otkupa ABD Prom plasira na tržištu zemalja Evropske unije, čime dokazuje da kvalitetnim i posvećenim radom naši proizvodi mogu pronaći svoje mesto i na probirljivoj svetskoj pijaci.